Ndabaramukije nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku makuru ku mutekano, politike na diplomasi. Turi tariki 4 z'ukwezi kwa munani n'ibihumbi 2026. Ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tujye kwibandaho uyu munsi mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta mugambi abasirikare be bari muri Kongo bafite wo kwica abanyamurenge. Ku yandi makuru rero nza kubagezaho, leta ya Iran yahakanye ko Perezida Trump abeshya ko hari ibiganiro uyu munsi byo kugarura amahoro hagati yabo bombi. Ku yandi makuru rero sinagenda n'ubundi ntanyarukiye imurenge turebere hamwe nayo uko byifashe. Kugeza kuri ubu ngubu mu bice bitandukanye hararangwa amahoro n'ituze nyuma y'intambara zikomeye cyane zari zimaze iminsi muri kino cyumweru. Muri Rurambo ni amahoro, Kabanju ni amahoro, Imirimba kugeza kuri ubu niho intambara iri kwerekeza. Muranyemerera mwebwe mwese mudukurikirana mbashimire babwira ngo muri abantu beza kandi muri abantu b'agaciro. Shishikarize abatarakora sabone, nyamuneka nimukore sabone kugira ngo namwe mujye mubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Dr Prince TV. Ndashimira abantu bari ahagiye hatandukanye ku migabane itandukanye, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Australia, ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Amerika, umugabane wa Europe ndetse na Aziya. Mwese turabaramukije cyane. Turaramutsa abantu bari muri East Africa, mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, muri Kenya, Tanzania. Turababwira ngo namwe nimugire amahoro. Munyemerere rero nshuti zanjye twinjire mu kiganiro kano kanya turebere hamwe uko byifashe muri iki gitondo. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kubazwa cyane ibibazo by'uko ingabo ziwe ziherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intego zaba zifite cyangwa se icyo zari zigamije. Muri iki kiganiro rero umunyamakuru yaramubaje ati se bwana Evariste, kabanyamurenge bakomeza kugushinja ko ingabo zawe muri Kongo zikomeje kubica, ibyo ngibyo urabivugaho iki? Perezida Evariste Ndayishimiye yaramusubije ati ingabo zanjye nta na rimwe zigeze zijya kwica abanyekongo cyangwa se abo mu bwoko bw'abanyamurenge habe namba. Ahera ko avuga ko mu gihugu cyiwe harimo abanyamurenge benshi, yibaza impamvu batahereye kuri abo banyamurenge bari mu gihugu mo imbere ngo baburize amamodoka ndetse n'amakamyo babasubize muri Kongo, bagahitamo kujya kubicira muri Kongo iwabo mu Minembwe. Ibi ngibi Evariste Ndayishimiye yakomeje avuga ko iyi ari imitego igiye itandukanye bagiye bategwa, ariko ingabo zabo zagiye gufatanya n'izo muri Kongo kugerageza guhashya imitwe yitwaje intwaro harimo nka Red Tabara ndetse n'indi yose igiye itandukanye z'abamayimayi. Muri iki kiganiro Evariste Ndayishimiye yakomeje kuvuga ko intego y'ingabo zabo ari ukugerageza guhasha umutwe wa Red Tabara uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati se bwana Evariste Ndayishimiye, ko tukomeza kubona ko muhangana n'ingabo za MLDP twirwaneho ndetse na AFC M23, Red Tabara yaba iri hehe mu Rwanda nayo? Evariste Ndayishimiye yakomeje amusubiza agira ati twebwe intego yacu si Red Tabara gusa, ahubwo n'uburyo bwo gukomeza kurwanya n'indi mitwe yitwaje intwaro.
aramubaza ati se none ko abanyamurenge cyangwa se MRDP twirwaneho barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho muri Kongo, mwebwe bibarebaho iki nk'abarundi? Evariste Ndayishimiye yakomeje amusubiza ko ku mubano mwiza bafitanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubafasha mu ntambara ndetse no gukomeza kubashigikira. Niyo mpamvu rero bari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku basesenguzi ndetse natwe abanyamakuru tubona ko kunguku ari ukwigiza nkana kwa Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi byose tuzi impamvu yabyo ni umugambi leta ya Kongo ifatanyije n'iyi leta ya Gitega bateguye baranawunoza neza wo kugerageza gukomeza kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mugambi wakomeje gushyirwa mu bikorwa, dore ko kugeza kuri ubu ngubu abanyamurenge bagiye bagabwaho ibitero bikomeye cyane by'indege zo mu bwoko bwa drone zikoreshwa n'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu Minembwe. Ni intambara imaze igihe ku baturage b'abanyamurenge batewe n'igihugu cyabo. Evariste Ndayishimiye arasa n'uwakomeje kubura ibisubizo by'ibibazo yabazwaga. Yakomeje kubazwa cyane hano ku ngabo ziwe ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara zarahashiriye ku buryo bwinshi cyane, dore ko urugamba kugeza ubu zananiwe urugamba. Ibice byinshi byagiye byigarurirwa na MRDP twirwaneho, kugeza kuri ubu ngubu akaba ariyo ibifite ibikontorora. Bwana Evariste Ndayishimiye wavuye muri Kongo ko nta kintu uri gukorayo. Oya, muri Kongo tuzagumayo rwose mu gihe cyose imitwe yitwaje intwaro ikiriyo. Ese wowe Evariste Ndayishimiye uvuga ko MRDP twirwaneho ni abana birwanaho hariya mu misozi miremire, baratewe baterwa n'abamayimayi, baterwa n'imitwe yitwaje intwaro, ishigikirwa na leta ya Kinshasa, ishigikirwa nawe na leta yawe, ko bakomeza kwicwa n'iyo mitwe. Bahitamo kwirwanaho, bahitamo kurwana ku babyeyi babo, bahitamo kurwana ku bavandimwe ndetse n'inshuti muri rusange. None ni hehe uhera ubita umutwe witwaje intwaro? Leta ya Kongo yakomeje gushimangira ko aba barwanyi bayirwanya kandi nyamara bo bari bashaka amahoro. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko rero yatumije Fredy Kanyiki i Bujumbura kugira ngo baganire kuri iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iyicwa ry'ingabo ziwe ziri muri Kongo. Fredy Kanyiki yaramwitabye i Bujumbura, niko kuganira bahava, ariko nta kintu bagezeho, nta nicyo bumvikanye. Muranyemerera rero iki kiganiro tugisoreze ahangaha. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'itangazamakuru. Mureke turebere hamwe ayandi makuru yacu uko bimeze, n'ubundi twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imurenge ni amahoro, ibice bigiye bitandukanye birimo amahoro kugeza kuri ubu ngubu, n'agahenge k'intambara. Nta bitero byabaye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi. Rurambo ni amahoro, iracyari Tombe. Kabanjo ni amahoro, iri Tombe. Kugeza kuri ubu ngubu ariko intambara ikaba iri kwerekeza Imirimba. Turaza kubategurira ama operasiyo atandukanye
y'uburyo Mirimba ariyo intambara iri kubera kugeza kuri ubu ngubu, nubwo naho aya masaha tuvugana, aya masaha turi mu kiganiro hakirimo agahenge. Munyemerere tugane mu burasirazuba bw'isi bwo hagati. Leta ya Iran yahakanye ko Perezida Donald Trump ashaka ko haba ibiganiro uyu munsi, avuga ko ari ukubeshya. Leta ya Iran rero yatangaje ko Perezida Donald Trump wari watangaje ko uyu munsi bafitanye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kibazo cyo gukemura intambara ibahuza hagati yabo, yahakanye yivuye inyuma ko ibingibi atari byo kandi nta n'ibyo bigeze baganiraho. Ni mu kibazo rero gikomeje gufata indi ntera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ya Iran. Kugeza kuri ubu ngubu iki kibazo cyabuze umuti ndetse cyabuze nuko igikemurwa, dore ko gikomeje gufata indi ntera ndende cyane. Ni intambara iri kuzuza hafi amezi itangiye hano hagati ya Leta ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza kuri ubu yabuze ruca ndetse yabuze nuko yarangira. Muranyemerera nshuti zanjye rero mbashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiranye kuri ibi biganiro bya Dr Prince TV. Naha kagaruka mbabwira ngo ciao ciao.